grad u svijetu koja može da se pohvali da je do jednoj akrobatskoj grupi napravili slogu. Oni se sada pripremaju da izađu na liniju poletanja i poleteće u 2 trojke. Komandant 172. avijacijske brigade iz Podgorice, pilot pukovnik Strahinja Drobnjak i njegove kolege pukovnik Drago Nešovski i potpukovnik Darko Čonč još jednom su sa ponosom pred strojem rekli: momci, bravo. Ajde, ja sam antialkoholičar, ali ovo je tebe. Iver.